društvo, ovo je Sloba, moje ime je Ronald. Danas ćemo vam pokazati vežbu za jačanje mišića grudi uz pomoć TRX traka. Kako izvodimo vežbu? Početni položaj je takav da okrenemo leđa u odnosu na trake, postavimo stopala u širini pukova, podignemo se na prste, stegnemo cijelo telo, šake su u širini ramena, pokret izvodimo tako što širimo ruke u stranu do nivoa grudi i vraćamo se u početni položaj. Ukoliko želimo da smanjimo intenzitet, jednostavno iskoračimo jednom nogom napred i radimo isti pokret. Ukoliko želimo da pojačamo intenzitet, povećamo nagib tela. To je to, hvala Slobo. Svi znamo da su razvlačenja jedna od najboljih vežbi za izolovanje mišića grudi. Prednost rada ove vežbe sa TRX trakama jer je uključeno celo telo. Na korak ste od zdravlja, vidimo se u fleksu.